Dengan ditama, di tanah kemudian Espiritu Tebitua. Amen. I Tuhan, miampai dia zu. Om nyampai sundubanu. Itu pinai ngabe, mantan peditimpudan da kapagkadasan gisambay no. Nako puputon na toko dengan abang ngabe tu toko, maza da katangaban, kalajang ngabe kapenahuadan. Tarabay no, tumimong toko sengovian, da papabal, miampai di song eklesia, di ketimpunan, di kalamazan, di misterium da Paskah di Tuhan. Inono po nga ikinadaan kinatungagan daw. Tu do menuhuk no iti misterium do siminuang sido di kakadazan Tagazo daw sendi do Jerusalem. Iti napogi miampai paimpano ketumbazan kapatakan sendi kanono memondom di kinasuangan di Tuhan da di kakadazan Tagazo montok do kepenamposizan da toko tumanud di tunak ngabe daw. Mau do nada di maza di gracia daw, do magi di salib. Kibana gida da bagi do toko id kinatungagan daw id keposisyon daw. Kanos mambayang. Oy kinengan tapakas kozo paimpasi selajul. Bitu aho no. Itilan ngabi miampai belakat nu. Doi sikoi itu manu di Kristus ilaja it kandasan Tagazo. Dumimpot na dari Jerusalem selajul. Maza di sido. Imamama siya memelintam mentok sahihinaid ay sokop puson.
I Tuhan, miampai Yesus. Om yang pai subanu. Pemesan banta di abal tabas itu bitua sinuat dimang. Untuk lakuin semua keziho dari Jerusalem, dari Bethphage, Bethany, dari nuhun takabas de Olives, pinoga di Jesus aduva di makiki ia minubos dari dia. Ugad dari kampung poin tupak Yesus, tu tulus da masa kau semuang di kau kau i da isa tananak kaldi poin kagos, dari tombo da aisa po tong sanguhun nakasasakai. Uzadan dukug i obiton i. Nung isay no po mabos da Yesus, nukwoto memang kau diti, mabos no, kiguno ituhan iti, patodoni iti papaguhi da iti tutulus. Minuzu mugad izyoho, nakaiyum da isa tanana kaldi, paingkagos da di tatangob, idabus da doiho italun-alun, amuzaday no diho da dukug di. Santob di paingkakat doiho minabos da diho. Nunuman diyozu, mauzad dukug di na tanana kaldi. Pinaho diho ziho dan nunuh inabos di Jesus. Pinatumbazan diho ziho da mugad. Nobit diho i tanana kaldi da di Jesus. Pinatam diho igawang tangagaz diho da di. Minikaw sido da idi. Magumo pinapabahad da gawang tangagaz diho da di talun-alun. Vokan ngabi pinapabahad dalan ngabi tagumulon. Natatas diho mantad di gana ngabi. Santab di menugad, paguhu di sido, santab di tuminano di sido guminizak, kazan, abituano sido imikot dengan di Tuhan. Abituano pemelintan di tamat da toko David, imikot kazan di takabas kozo. Yabal tabasi di Tuhan. Azan de dia oi Tuhan za Jesus. Tapi naik ngabi na timung toko da tadaw diti. Da malamay da kalamazan da pam. Tadaw minggu da pam. Ami bos sapitwa di Tuhan di nongo toko diti no napading magahap da toko da mintong toto tepat da ono kamazon. Ono ka pamalatian da kinekatan ni Jesus. Amin na pagi da itimpo diti da bayan diti itiap minggu depan na paditi nga papasaw da takaw da sa sabab no da kaginaban ni sidom na koy katisida. Nga habi ko zo mantok da takaw tu sa minggu pamanta da bayan no amalamazan takaw o timpo tadaw da Paska. Inapagi da iti tadaw da minggu na padabayan na iti nga ketimpunan na tako da sumuang da minggu tabi ito. Tadi apan ko Jesus sabi abi taminay kong abi da totoo tapot namikot da di Jesus da bayan na miso ginabo intangay tako sida tayo mo tako sida sebagai dalaja da mananabos da tako. Glory to the King of Kings.
lift up your name. With hearts full of praise. Be exalted, O Lord my God. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna yang ditinggikan. Hosanna, Hosanna, Hosanna yang ditinggikan. Ku puji Kau Tuhan, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosanna yang ditinggikan. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name. With hearts full of praise. Be exalted, O Lord my God. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna yang ditinggikan. Hosanna, Hosanna, Hosanna yang ditinggikan. Ku puji Kau Tuhan, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosanna yang ditinggikan. Kanu semambayang. Oy kiningan tapakas kozo pempasi selajul isebagi pemitanan da kehudukan montok tanudon di tinau tuhun minamadadi di menebus za da dumadi da tonsi humusuk da di salim. Kanangay kozono da menak da mimozoz kanada di non dapatan daw da ketoboy id kadaan amingkano da kanu kaunalan da bagi di kinatungagan daw imamamasya memelintam yang padiaw di kepisahan di spiritu tebitua iso kinengan bontok sahihinait aiso kupuson. Amen. Pembahasan manta di profeta Isaiah. I Tuhan nakapanak dogo do diha do makiki iya. Moy do kay hozoda do ingkuo do sumimba di nangozan mamagunok isi do dogo miampay bos. Tiki dong suvab posikonzo di sido do makinongo miaga do songuhun makiki iya. Noivang di Tuhan ito hingo ko. Izo daw na po nga auzo ku guminaga po. Auzo nagi minahing mogidu. Pinombangan ku ihikud ku day di minangimang nga vidogo. Pingas ku day di minamagamu nga vi doid danggut ku. Auzo nagi minonokop do vos ku. Domantad kapoy mamangan om duha. Ituhan mikot na manakaday dago. Moy da auzo akama di kapoy mamangan ngavi. Dadi ingka nogi padansanon ku ivos ku miaga da tonus. Kay hozo da auzo may paikum ikumon. Ibos di Tuhan. Oy kinainganku, no kuo tu zinadan zodiaw.
Saviavi iko kita dogo magagasab dogo. Polubo bion dia ho o menungavi dia ho. Pinatawingud dia ho o tuhungavi dia ho. Huminansani sido idi Tuhan. Tanpa si zono di sido isido. Patumbazai isido. Do papahapas di sido. Nung itino i tambahut daw. O gumutasu no kahiput dogo. Iso tinimungan di tangalat posoyhi dogo. Luakan dia ho apahadku om hapapku. O untobku o patitikid do Tuhang kungavi. Pogibo bogizon dia ho ibasanku. Minsimput iziho montok di gaung tanauku. Oy Tuhan, kadazo saday do soso sangun. Oy vinakasku, sikapono do manakaday dogo. Posunudon kui inganu doit ko pinaizan pungavi. O mga zodiaw inombo iziho do pointimung. Iziho zui onok di Tuhan, onuay isido do kazan, oy saviavi tanak di Jacob, onuay isido do kabentugan, pantango isido, oy tanak ngavi di Israel. Pambasan manta disuat di Sancti Paul dai dituhun ngave do Filipi. Kaulalaho di sidona po nga poin kinaingan nga aulu minang givit i Christus Jesus doit kapizan daw miampay di kinaingan nga minamubus daw sondi do dumadi di kaulalaho do tudipon. Om duminadi do miaga do tuhun ngavi, om miagano do savia vituhun, nga ohu huduk po isido, gisom ima do minanoimo do kapatazon, doid salip. Nga pinoing kavas di kinoingan isido, do id takavas, o minanak isido, dingan, id savat, do savya bingan suvay, moy do savya bituhun, do idtavan, do idtana, om do id pamagunan sibo, apatut, papahuku, do totud do idingan di Jesus, om do patitiki diha, apatut mangazo di Jesus Kristus, sabagi Tuhan, doid kabantugan, di kinoingan, itama. Ibos di Tuhan. Kasanoia oi Christus, lajado ko bentukan selaju. Ohuhuduk poi Kristus, gisom ing, madominonoimo do kapatazon doit salip, nga pinoin sabat di kinoingan isido, itakavas, o minanak disido, dingan itsavat do savya vingan. Kasanoia
Hai Kristus, Raja Doko bentukan selaju. I Tuhan, biampai Yesus. I kinadaan di Tuhan da tokoh Jesus Kristus tumanod sinuad di mat. Duvo tadaw, paguhu ido pamakanan do kinapasan, om i kalamazan do lote aw nasasadan, om i huguan ngavi do padri, om i tangaba ngavi id adat, maso na magyum dalahan do mumuaka, mamagakom di Jesus, om mamatay di sido, tu kadyoho do mubos do. Mositi, do okon ko itimpu do kalamazan ngavi iti, tukivara ti do kogan do tuhun. Doiho i Jesus id Bethany, id hamin di Simon i Gomon, maso isido makan min susudop, di ontok koikot o sunguhun tondo, do poingovit do tunsina tonini, do tumaw tongid, i apagon kozo o hogo, tumaw no tinagas. Babako no di sido o tunsina di, om potungo no itumaw di, day tuhu di Jesus. Vokon di dayho di do minogibobos niampay do hodong do. Napuan no dito, bakoton dihot, mau tongit. Tumaw na po dumiaga diti, nga kadagang ida, tohobi tohu ngatus dinari, omi usin potohodon, ready tumomosikin. Om hodong ni Jeho do sido, nga po bos no i Jesus do. Pogosan Yesus sido. Nakwatun tingaan Yesus sido. Ina po ni man sido de dogodi nga iso mantat klajang ngavi tabasi. Tamay mo damiyampay Yesus itong masikin kano ko da manuhong diho do susangyan no po. Nga ako ni ko tamay mo so damiyampay Yesus. Noy man do sido anunu i anu daw damimang. No man do sido atinanku paghuhui do habangon i. Payhon ku Yesus tatapot i nonombo nopo do i patatongkap do pamagunan da kabali abal tabasi. Pasunod na gi i kanunu i noy man do sido do i kandaman do sido. Timbungak no i Judas Iskariot, i sanguhun di opod om duvo, di huguan do padri ngavi, miampay tahang na papatak di Jesus day diho. Noon si ko Jeho do nakongo di, om duminandi do manak, di sido do usin. Om pogyum no isido do lahan, do papatabus di sido, do ontok kikosiwatan. Ontok tadaw kumoiso di kalamazan do luti aw nasasadan. Ontok do nako hubuk, i domba do kinahapasan, pobos no de disido, i mokikia ngavi daw do. Idnombo o panuan no dagay do moy papatonda, montok diaw do makan di pamakanan do kinahapasan. Dadi suo no disido o duvo, di mokikia ngavi daw, minobos de dioho do. Ugat no dodoy hoit kakadazan tagazo kasama ko may do songhun kusay ipangobit do sontun sina abaik tanudon na isido ambisan no isangano dahamin iswangan daw do kibo situan do idnombo inhinimput pamakananku da kanuzo da makan di pamakanan kinahapasan miampay di makikia kungabi pakitanon ko di sido do iso hinimput tagazo idloting idong ogonop do miampay tikon ngabi sababi do nakatonda no patondaon no Diosu do montok do toko do doyho Tongkizad no, i mokikia ngavi di,
ugad no do'y kakadazan tagazo, pakito no diho o santob, di nung kasunod di sido do'y diho. Pataon daw no diho, ipamakanan daw kinahapasan. Di minsa sedop no di, kaikot no isido miyampay di opod, duvo. Di mamaso isiho makan do id meja, pobos no i Jesus do. Poihon ku Jesu tata tepat, sanghun Diosu papatabus na di daga, sanghun Diosu i makan miampay daga. Tuminungob isiho, uot no di sido minogiso sa vohi do. Okon ko izo koni Pobos na isido day diho do. Isido na po nga sanghun di opadam duva. Sanghun i papasasok miampay daga do id iso i o pinggan. O mugad na di damangoy panuhok na tukwan daw i tanak da tuhun. Miaga di obos da di buk tabitua da tuhukon di sido. Nga adoy nama di natuhun i papatabos di tanak da tuhun. Mo magot na da aw na hodi at tuhun di no. Mamaso isiho makan, paganuno isido do loti, sungyan pobos po di sido i balakat, pokibo no daw patako no day diho, mos bos do. Ano na iti no, itinan ko. Dadi paganuno isido, do iso sa savan, kapunong katahod po isido, patako no di sido day diho. So viavi isiho do mininum mantadi, pobos no isido day diho do. Itino iza ko, iza di pidondian, ikatuntog mantok na ginimuan. Payhon ko Jesu tato tapot, azo na di may magiginom po da anggur, giso mi da tadaw da manginom zo da anggur kababago, da di kapamalintan do kinaingan. Opongo po, do huminuzo do hozo ngavi, apazan, ugad no isiho do dayho idnuho do olives. Pobos no i Jesus day diho do. Sababi ko, da tagakan kansanan, tuka di buk tabitwa. Babagon kumay, imintatamong da kambing biri-biri. Katogizas i kambing biri-biri ngavi. Nga katungag zo pa maguhuzo, Diosu da mugad da Galilea. Pobos no i Peter do. Sundung petu do saviavi atagakan ketumbasan au zoi izo. Pobos no i Jesus day disido do. Payhon ko ziyaw tato tapot. Tadaw bay no, sadop sadop diti. Paghuhuy daw mangkukuk, kumain duba atanda. Intahu ka no kapagahim daga. Nga piyuhitay no di disido do avi o ginavo do. Nung apatay zuputoy dumiyampay diyaw, nga au zoi magogohim pa diyaw. So viavi diho nga minubos do ingka. Paikot na isiho do iso, pino mo kabunan tonini, punganan do Getsemani. Pobos no i Jesus do di mo kikiya nga daw do. Dati ko po da namot ko da sumambayang. Dadi, angatay no disido i Peter, i James o mi John, timpun no isido do kapiuman do ko osi, katangaban tagazo. Pobos no isido do diho do. Tumongob o kadudubo ko, damiyaga ko magtikapatay no. Andad do iti, o magtudaw no. Hohombus no sondi, dunsong no do itana, sambayang no do. Nung anu da, nga katahib da, disido o timpu diti, pobos na isido do. Aba ama, nununo po nga anuno domimang. Iduo no mantadago o sasaban diti. Nga patumbasay no iti nung hizap nuno o kon kadago. Oguhi no isido, pakito no daw do sangingodop isiho, pobos no isido day di Peter do. Oy Simon, pangodop ka na ko. Ay so na do binakas no, do magtudaw do tungasanjaam no.
Apatut do poin tu daw ko, sumambayang no daaw no di kaka da panginaman. Humizap ida o sunduvan nga amungkang otonsi. Ugad no vagu isido, sambayang no, do i o bos ngavi daw. Kaguhi no po vagu isido, kakito no disido, iziho do sangingodop. Titiodop ko zo iziho, aw iziho ko do panimbah disido. Kaguhi po isido, di kumaintahu pabos no, day diho do. Kabasa ko na di dumodop na bay no, mundong ko no, napangoh na ngabi, nakaikot no timpo. Patabusan na di dadhongon di mamido sa ngabi, itanak na tuhun. Ingkakat no, kanaw mamanaw, o sumok no, ipapatabus dugo. Di mamaso po isido mo bos, i Judas sunguhun di opodom duvo, minikot miyampay do pipi o tuhun, kisi sindata ilang bobobog ngavi. Sinudi huguan do padri ngavi, di tangaba ngavi do it adat, di momohoingon ngavi. Nakopyumpongo na haid, do iso tanda, ipopotobus. Nakabos isido do. Ino po tunguban ko, isido no tuundi. Gokomon no isido. Mambion no do atamangan ko so isido. Do ontok do oviton, dihasu isido. Kaikot na po ipopotobus, tutulus do intutuk isido di Jesus, pobos no do. Oy Rabbi, Tungubay no daw isido. Tabay no di vokon isido, gokomo no isido. Dadi kadungo no di sanguhun, di sangikakat dayo, ilang daw, tibaso no daw isupu di padri, takawas, kaputu no tohingo di. Dadi pobos no Jesus do. Magagaw sunako, tuno ko'y kot ko da magakom dugo do ki ilang kibobobog. Pangamong zo diozu, do minongia do di panamazangan tagazo, do husu tadaw, aw zo diozu kikino. Ngay tinapo nga manuhok di buk tabitua. Duanay no di ho isido, panangkus no minogidu. Sangguhun tanak vagu, itu minanu disido, do ay sabasan, nga kain sutala no. Gokomo no di ho isido, nga saday no po disido, do hongon di ho, kain di, panangkus no do pabulagoy. Vito no di ho i Jesus do di padri takavas. So viavi ihuguan do padri ngavi. Momohoingon ngavi. Mitangaba ngavi do it adat. Do no timung do ho. Tuminano di sido do it sosodo ipita. Gisom i do it hamin di padri takavas. Minikaw miyampay di susuon ngavi. Di minangin siamut. Idos di tapoy. Ihuguan ngavi da padri. So viavi imamuntu da undang-undang. Minugyum da katahangan. Do pamadawa di ho di Jesus. Moy da kanu iziho papatu ukum da patazon. Nga aisoy da toyum di ho. Iwa pipi tuhun tototopot. Minuggovit. Do katahangan tabudut. Do pagaha di ho di sido. Nga aw kapugyunong-unong. Katahangan di ho. Ingkakat no vokon, posoguo no katahangan tabudut. Do pamadawa di sido do. Nongo dagay sido, do mobos do. Uzason ku panabazangan tagazo iti. Itinodo do hongon do tuhun. Midasom tahu tadaw, menuydong kagulu iso. Diokon ko tinodo do hongon do tuhun. Nga iti po, nga aw kapiyugi unong-unong katahangan di ho. Ingkakat no ipadri takavas, do idumbangan di tuhun tagumo, uot no di Jesus do. ay sonang ku da panimbano di ho. Nunu o katahangan diti, inovit di ho tuhun ngavi, do pamadawa di ho. Nga pa imizo na po isido, aw no susuminimbah po. Pabantaw no di padri takavas, tu dizo kumainduvo day disido do. Izyaw na nako'y Kristus, itanak, ditabitua ko zo.
Pabos no i Jesus do Izono. Om kita kawi di tanak da tuhun da pandikaw id abananan di kuasa. Om bikot miampai da gabun da surga. kiniso no di Padri takavas ibasan daw. Pabos no do. Nunu padi o guno do toko do sasing ngavi da baino. Nakongaw ko no di pagagahundat. Nunu kada pemusafan Diosu. So via video ho minanak do kapanalasasan. Do mipadan isido do apatay. Mangay no di pinduhaay do vokon di ho isido. Takapay o mato daw. Timpuno do minunumbuk di sido. Song gizak-gizak do. Pinadari do propeta. Piso suday no di susuon ngavi do minunumbuk di sido. Namot do ho ipita id sibo id natadon di pambimbisalaan. Paikot no songuhun supu tondo ngavi di Padri takavas. Pokito no di sido ipita do mamaso manginsiamut do dayho. Unsalangay no daw isido pabos no do. Iziaw nga songovian nogi di Jesus. Ituhon mantad Nazaret. Nga ohimo no di sido i minubos do. Auzoy ko iho. Auzo kalati do nunuin no boson no. Habus no isido do pinakazan. Dodoy ho id natadon. Kokito noy disupu tondo isido pabos no vago doy dituhon sanging kakat doy ho do. Tuhon diti nga songuhon nogi diyoho. Nga ohimo no vago disido i. Awi haid man tadi pabos no doy dipita. Sanging kakat doy ho di do. Poin kanto siyaw nga sumulong lagi diyaho. Nungakwo, tuhon ko daw Galili. Nga timpun no isido do pakavusong daw sandi tuminaw do. Auzoy ko iho do isay na tuhun. Do kamazon Diosu din no. Ontok di imang na pingkukuk do kumainduvo itanda. Kaso na dipita ibos hay di Jesus day di sido. Paghui do mingkukuk do kumainduvo itanda. Intahu ko no kapagahim dugo. Hogun no isido do miat. Kasubabay no po, ihuguan do Padri miyampay di momohoingon ngavi, di tangaba ngavi dayit adat, di vokon di memuntu do undang-undang, do pinupotaunda do nunu aman di ho. Kinagasan di ho i Jesus, ovito no, patako no di pilot, uto no di pilot isido, do Iziaw no nakuhiladya da Jehudi ngavi. simbano i sido do. Izyaw na sandi asambos nino. Ogumu o tatandos di huguan do Padri ngavi do humavan di sido. Oto no vago di pilot isido do. Ay son ako si Simbano. Intangay do songko ginumu da tatandos da pamahavan diho doy diaw. Nga it kay mazaan di pilot. Aw no di susuminimbah po i Jesus. Untuk timpu do kalamazan ko bosanan di pilot. Do papahabus montok diho. Sanguhun di poin tolungku. Isay no po i pokyonuan diho. Untuk no po di kiva sanguhun punganan do i Barabas. Do poin tolungku sangavian di humavan ngavi. Nakapamaduso do untuk kiva kinogan. Paikot na po ituhun tagumu. Tuminimpun do minukyano di pilot. Di kaubasanan na papatak. Simbano di ho i pilot do. Mimangkaw na ko da papason ko montok Diosu. Ilaja da Jehudi ngavi. Tunayhan di sido. Do sabab no do papipihadan di huguan do Padri ngavi. Do novit i Jesus day di sido. I huguan do Padri ngavi. Ingkupo po. Ano kapangunsub no dituhun tagumu do apatut do i Barabas pahapason di sido montok diho. Dadi po bos na vago i pilot do. Nga do ingka di ino. Kozon ko na di ituhun. Ipunganan Diosu do laja do Jehudi ngavi. Gizak no izyo do. Papakon isido. Uto no di pilot izyo do. No ko. Nunu kalatan do ni man di sido. Nga gizak no gidi ko so izyo
do hobi pinuod do Papatakon di sido. dadi ipilot sebab no do gazo o ginavo do mangin sasamod dituhon tugumo do pahapaso i Barabas mentok diho penuay po di sido do minamasut i Jesus patako no isido do man papapako o vitono di susumanggot ngavi isido do suminivon dahil suang di hamin laja i punganan do praetorium hovo no do tumimung i giginumungan susumanggot do Rome basanay no diho isido do kain tagang-agang binulo penodo no do siga do ugi posigaay no di sido timpu no isiho do tumabi di sido do Tabi, oy laja do cohudi ngabi. bobogo no diho do vang motuhu di sido duhaay no diho isido singkot tudno isiho do mamantang di sido papongopo isiho do minonotolo di sido iduay no diho isido di kuihib tagang-agang binulo basanay no diho isido di basan daw sundi vito no diho isido do humabus do man papapako sino diho osanguhon tuminahib Simon tuhon do Cyrene tama di Alexander di Rufus minekot no gida mantat pakampungan do manan di salib di sido vito no diho Jesus do iso kinaisanon punganan do Golgota kikumazon do kinaisanon do bangkavan anuay no diho isido do anggur nahangatan do inggu nga autinay mo di sido dadi papapako no diho isido pagibabagi no di basan di sido minin simput do manantu do nunu ot tanu do toso sanguhon di jam kasizam do musubab do papapako no diho isido ino po ipenswat do papoheo do nunu kinapamadawahan kumadi sido nga kibos do ilaja do Yehudi ngawi pinapapak diho miyampay di sido duvo magagaw sanguhon id avananan sanguhon id pagibangan di sido minanasangi di sido ituhon ngawi santatahib sangin hihingog tuhu diho mobos do Jadi, busason nuit panabazangan tagazo, miswang timpu, tohu tadaw o bidong numahiki. Jadi, imang do tapasi diaw sondi, indaw no mantag no salib. Ingka nogi do minanasangi di sido ihuguan no padri ngavi mi tangaba do id adat minobos isiho do Kapasi sido do pokokon. Awi sido kapasi daw soni. Indaw no gida. Babae no matan salib. Kristus Raja do Israel. No kokito ang tumbasan to kaudi. Ipo pinapapak ngavi miyampay di sido nga minanasangi nogi di sido. Paikot na po da jam ko pod duvo. Tuminuvong o patatongkop da tana. Gisom di jam katahu min sasedop di jam katahu min sasedop had no Jesus topod kozo do Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ikikumazon do oy kinainganku no ko tu sinadaan zodiaw uno po diti isang ingkakat dahi di pobos no iziho do Inongo Mongowi sido di Elijah. Panangkus no sanguhun po bugo no dahil soka o tatagop pasanggyo no idvang patako no dahil di sido do inumon mos bos do Andadon intangan nung koykot ti Elijah do popoin daw di sido. Ngahad no Jesus do topod pumubo no isido do tovi no sabiabi sumingkotod.
kapiduvono do nakinis mantad savat. Gisom idsibo itabil do panamazangan tagazo. No kakito ihuguan do atus tuhun susumangod. Ipaingkakat do itumangan di sido. Do ingko isido do napatay. Pobos no isido do. Totoo topot no, do tuhun di tinapo, nga itanak do kinoingan. Iva pipio tondo do sangingintong. Doy huid so sodo. Paingamong diho no po nga Mary do Magdala. Mary tina ni James, tamuhok Joseph, Salome. Naubas isiho do tumano di sido, nako penumpuan di sido, di dayho po isido Galilee. Ogumuo tondo suvay do dayho di nangakatano di sido do Jerusalem. Di minsisedop no di, sebab no do tadaw papataundaan tadaw paguhui do tadaw sabat. Paikot no Joseph do Arimatea, sanguhun po kingangan di mamuntu do adat Yahudi. Minogigison do kahansanan do kito da do kapamalintan do kinaingan. Nakatama do nungoy do di Pilate. Pakyono no daw itinan ni Jesus di Pilate. Natangahan do nakongo do sikap do napatay isido. Hovo no daw ihuguan do atus tuhon susumangod minuot nung napatay isido. Paimagon no po dihuguan do atus tuhon susumangod iti. Patako no daw itinan di Joseph. Minagovit do kain pamohopot. Pinapoin daw di tinan ni Jesus do manta di salip. Hopoto no daw isido di kain pamohopot. Pahuwizo no isido do luak pobong. Sinangkap do pampang. Pamuhiwid no di isido do watu. Do pinanutub di tabang di pinamahabangan. Mary do Magdala. Mary tina di Joseph. Minintong. Inuboso no diho do numbo isido do hinabong. Sabi abimikaw. Tabinay nga vi iti kitaon, lamasan toko iti kalamazan da tadaw minggu da pam. Nga kibanang ko Diyoso nakakinam na mumuso. Nakwa to pam. Ipangawit Diyoso da bayan na pangigit Diyoso da bayan. Nakwa to pam. Loan na pam. Nakwa to kan ka loan na timadang. Tay ka loan na hampun. At tabinay nga vi nung pinakinangot ako pambasaan. Iti no. Akan kaya ka loan da hampun tay katimadang ina kasuat the Bible do loan da pam. Jadi nasabab na pakazan to ko na po nabay na diti kalamazan da minggo da pam niti na po nga loan da pam. Yeah. Nga nagibago iho na po loan da pam nga sebagi da iso tanda. Kibaduvo da tanda tay ka simbol diti loan da pam. Umasa na po nga iti loan da pam tanda daw no pangako posisyon. Nakuha to ko posisyon, sebab kita Diyoso, batik diha lawan na pam na pangatamo. O tamo na pangasimbol, teka tanda daw ko posisyon. Nga kano ba ko tiya lawan na pam panogi nga tanda daw kapatazon. Sebab, awahait mantadbay no, sa minggo, sembuhan natin tangan Diyoso iha lawan na pam, nakasimban na di batik. O itom na di dati, napatay. Amin na pagi, danong kibatin po Diyoso, Google dati, tayo kita Diyoso, iti kagumuan da sangti, dato ko, nasaga na napatay, kamuzan matad, matadem, sa sabab na nakatumbazan, idos na padiha, tayo pangingit na padiha nga loan na pam. Tanda na kapatazon, sabab na katumbazan. Iti no, tanda na kalamazan na pam diti mentok na toko panogi. Sebab ituhan toko, Jesus Kristus. Medikat isido, nasaga isido dan napatay dari kaso da salib. Moy,
da katay mo tako da posisyon selaju. Sa tako naging nga patut na pangangkan. Sebab sa tako, sabi bila tako, tumazan tako di Jesus, tutumanod tako di Tuhan Jesus, Christian tako. Apatut na da ikaposisyon tako da tigit tadaw, matay tako nagimiyampay di Jesus. Matay, mantad da kamungkangan na tako. Mantad da kahodong na tako. Matay, mantad da kagabulan na tako. Matay, mantad, sabi itaw, ausong kwa basi di kaposisyon na tako. Miyampay da kapatazon di abasi diha. Katay mo tako da kaposisyon selajur. Kabasat ako da manampasi da tahap di Tuhan Jesus da sumasi montok di sidaw. Tapi naik ngawi nung ondam Diyos, sangyan na po da katimpunan ni tiyami sa kalamazan na tadaw minggu depan na bayan na diti. Kepada Hosana, 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 Hosana. Ano kumasan Hosana? Akan ka nga natandui, ina pa nga, Susana kaya. Hosana. Kumasan na pa na Hosana nga, save us. Selamatkanlah kami. Tanpa si Jazikoy, ina kumasan na Hosana. Tapi naku tumabos nga biya tuhon. Inongot ako the Bible, sa tako, panaging at tinumanod, minamit ako di hatuhon ni nabasa ako, tayo kanongot ako the gospel, di abal tabasi di bayan na di. Dumabos na Hosana. Sebab, sundong ima, do tanak tako, do kinaingan. Sabi bidat ako, tanak tako do kinaingan, sa sebab na di Tuhan Jesus Kristus, nga, tambay mata ko na ato na panginaman. Amin na pagi, da humad tako, da Hosana, magituhong tako di Tuhan Jesus, da manampasi da tako. Magituhong tako di Tuhan Jesus, da mikot, magazat da tako, mantadah kangatan ngawi, longat ngawi da dosa. Iti na pagi, da timpo, da minggu, tabituan iti, Holy Week iti. Tiyan na pagkumazon na timpo da, bos na pada Ingles ka, intensive preparation ka. Kapatawandaan di, paingganap ka sa mantak na takaw. Dati, sa hinay, da tahuna pa da, tahu tadaw, out ako sang ko nakatanod na panuan, da Ecclesia. Fasting, prayer, almsgiving ka ni, magkados, manahuad sumambayang. Out ako dati sang ko nakatanod na panuan na Ecclesia. Nanuan ako pada timpo diti. Sa minggo pa na to, tapat ko sa tumonda da kapamalamazan da Paska. Amin na pagi tabinak ngabi. Da timpo diti, timpo da bayan na diti. Kinatimpunan da minggo tabitwa. Tay ka Holy Week. Kano sabi-abi ukabal da tako, ginaba da tako. Kano tapat tako, da mikot da Tuhan Jesus. Amin tangay tako sido. Da miyagad na boss ko da katimpunan da misa panogitino di. Intangay tako sida sebagai da Tuhan tako o mananabos da tako. Toy mo tako sida sebagai da Tuhan o mananabos da tako. Kibada timpo na kapasisan da tako dan namo da tako sangkwa kalati. Kadang-kadang na apa sih temu manan da tako. Kibada gid timpo da subay dan namo da alwa tapi manan da tako. Kibada gid timpo dan namo da loyhon tako. Pazon tako, tiya tambahot tako ngabi. Anangan siya da tako. Natin po da subay, sa daan tako diha. Out ako intangan diha. Kiba nagitin po da subay, dan nampo da, apoy manan tako na panga, kayo tako da, sabi bili ituhon. Akan ko kayo tako. Pimanan tako da, sabi bili ituhon, guminaba da tako, anangan da tako. Timpo da subay, bazatan ngami ituhon da tako. Nga ito pinay ngabi. Tiya kalamazan na bayan na paditi, nga pinapakita na tako na nabazan na ngabi ni Tuhan Jesus eh. To nung asaw na tako, sangyan na ikinatimpunan na panambazangan,
kalamazan diti ya, te sambayang na toko da bayan na diti. Nongo toko, do sabi abi Tuhun di Jerusalem, minanay mo di sida sebagai da Tuhan. Humazo siya, do kinaikatan daw sebagai da laja mentok da toko. Mentok da sabi abi non. Nga iti nunongo toko, da timpu da nambo da pinatak Tuhan Jesus. Baza tanto ni sida. Pinatak sida. Do tia Roman soldier ngawi, kaya tia sesemangat ngawi. Pinatak di Pilate do ukuman. Sebab-sebab na di napatay sida. Dari sengyan na po da kibada timpo da bazan toko do miyaga diho. Da komposisyon da toko. Intangan toko Jesus. Ilaja da toko. Iminikot sabab da toko. Iguminabo da toko tumoy mo. Sundungi ma da. Ako toko sangko kalati da tidak posisyon da toko nga. Nung intangan toko sida. Kaya toko. Da tumoy mo. Da ako tumingkizal isida da toko. Jadi teminay ko nga kano insan pagkumunang katakwa di sida sebab no di tiap bos sabitua di sida diti kano kinamay da toko dato tepat ko da mamalati diti menampasi da bos di sida diti da posisyon da toko dati kita daw. Kano sabi ming kakat? Semambayang toko do ketundan na ketumbazan. Tumbazan zo, dari so kinaingan, itamatabakas, manonodo do taban tana, do sabi kanunu o kita amaw kita. Tumbazan zo dari so Tuhan Jesus Kristus, itanak tuntoy soon nanak di kinaingan. Nanak di tama na pag-uus sa babi umul. Kinaingan mantad kinaingan. Tanabaw mantad tanabaw. Kinaingan tatapot mantad kinaingan tatapot. Nanak konko tinodo. Sompi miyonsi miyampay di tama. Maza di sido o sa babi donotodo. Montok natoko tuhun ngabi. Montok pemasizan natoko. Suminandot isido mantad surga. Maza di spiritu tabi tua. Nada di Tuhun na di hangay Mary. Nada di Tuhun. Montok sabab natoko na nakapapakid salip na di si ibo di Pontius Pilate. Nondo so isido na kapatazon nahobong. Timinuag bago ontok di tadaw kumatahu. It katunudan beampay di buhok no tang bitua. Manin sabatis do di surga. Pino ikaw na di abananan di tama. Mikot may bagus sido. It kabantugan na mamisala di sangimpas siyam nga patay. Kapamalintan daw ay samay kapupusan. At umbazan zo di espiritu tabitua. Tuhan imananak na posisyon. Imuzu mantad di tama di tanak. Ibiampay di tama di tanak. Dosambaon ang bantugon may. Inakabos maza di propeta ngabi. At umbazan zo dari sa Eklesia tabitua. Katolik ang apostolik. Mga kunzo da isok podsuan. Montok di kepohyangan na dos ngabi. Mandadandalzo na di katuwagan di nangapatay. Di kapasizon di pamagunan na mikot. Amen. Sundong patu da salib na po. Nga tanda na kontingan. Kapatazon. Nga nadadii. Montok na tun Christian. Da tanda. Da ginazo na kaginaban do kinaingan. Kanuno pogis mambayang, ada kepenak nada do kehingasan,
di ganit ngavi do binon ihizabon do bisampuvan kansanan o kaginabaan di simbahan pada toko nga oy Tuhan pozon za isalipno. Oy Tuhan, pozon za isalipno. Do oin vaguvan da, do id kabituhan o eklesia, manta di katapatan tahom o kamozon di salib di Kristus. Kanuno sumambayang doy di Tuhan. Oy Tuhan pozon za isalipno. Do adadino da isalib, do tanda kivaza, do pibabasan, montok sa viavi Tuhun. Kanuno sumambayang do di Tuhan. Oy Tuhan pozon za isalipno. Do okon ko kopgobit dadagay, do mongki sisian, ikasusan nga vidagay, nga do kapagobit dadagay do kuma, do id pisan tahom, miyampay di Kristus, di santob, ongaon doso. Kanuno sumambayang do di Tuhan. Oy Tuhan pozon za isalipno. Do onwan zikoy na da, do kapohyangan, montok di timpu ngavi, di nakapanak do vakon, do kasusan, sindwo, ikoy man nga vidagay, di angalat. Kanuno sumambayang do di Tuhan. Oy Tuhan pozon za isalipno. Montok di Tuhun ngavi, ikumalaja montok do koin sa samadan, koin ganan do katangaban, di santob sumakit, imaging papatay. Kanuno sumambayang do di Tuhan. Oy Tuhan pozon za isalipno. Sumambayang tokaw, montok diho, isumakit, mampay tolwo COVID paramsizam, damaza da sakaday da dakutul ngavi diho, nos ngavi, paganakan, kinauvangan ngavi diho, do ovit na da izyeho, do id kavasyan, do dumwapus, dititimpu, do kasusan. Kanuno sumambayang do di Tuhan. Oy Tuhan pozon za isalipno. Kanuno mikot do di Sancti Maria, tina do tokaw, mokyano do sido do menampung do tokaw, kuma di tanak do sido, Tuhan do tokaw Jesus Kristus, miyampay sumambayang. Ave Maria, penuh kada grasya, miyampay daw iniklengan. Bitua ko itanga ng sabi tundu, bitua itu ba di pinanong Jesus, Sancti Maria, pinangaliklengan. Insya na iskoy, unyabi midoso, babay no, umuntok jam, patazon sa. Amen. Nakapanampasi do binon, ikaginabaan no, di ay sugontob, maza di salip di tanak no. Adadis Canada da sasi ngabi tangohi da salip di maza dalahan pamamasi di Kotoboy do ontok kadaan ahosu do menempuan katama do manganuhang maza di Kristus Tuhan za.
Also kung Tuhan kinengan, dosa pinangun. Tubasa na kubosian no nakatay mo sika di loti takon sa diaw. Tubadi tanah om kelajar hangun ngawi da tinahon tuhun. Tubadi maiti montok dagay di loti dok posison. Also kunay Tuhan kinengan dosa pinangun. Tubasa na kubosian no nakatay mo sika dihing anggur takon sa diaw. Tubadi kibas anggur om kelajar hangun ngawi da tinahon tuhun. Dumadi maiti di tinuman naksunuwananza. Imang sambayang pinangapi, da kubukan kum dia sungapi, atau meneda dari kinengan i tamata bakas. Maza di kinadaan di tanah kuntoy sa onnoy Tuhan, id somok na da, kapibabasan sa miyampay diyaw, mo'y da sundung, aw sisikoy kano da kaunalan di, da maza, da koy man nga binagay sundi, nga maza di tikaw bukan, na dari da insan no mentok sabi abi, po'y piuman sa Canada di baza nga binagay kubinsyanan no, maza di Kristus Tuhan sa. Amen. I Tuhan, miyampay Diyoso, pain sabaton kinabangabi Diyoso. Kanu manak do kepenang ketahuanan ngabi do di Tuhan kinengan do toko. Tetawa tepat do ketunun om matuhi dite kelajaza om kopumasisanza. Tamay mo amin do manopo
Namanak diaw dak panang katawadan ngave Tuhan, tama tabi tua kinengan tabakas ko sa may sakupuson, mazari Kristus Tuhan za. Tu sundung ay sahasa, nasaga ko sa isido na minandoso, mantok mamidaw sa ngave, o minanoy mo da kapagukman aw atuhid, da manampasino di kihasa. No kapamahyong mangido daw sa ngave dagay o kinapatazon daw, kinatungagan daw no kapamahoy do kapatunudan dagay. Amingka no, biyampay sa biyabilitasab, mga zozikoy diyaw, miyaga do'y klamazan tondos, mga zozikoy. Obitua ay Tuhan kinaingan. Kekuasaan ngami syurga. Taba ng tana na puno na kumantugan no. Kasali kakabas kozo. Aso sisoy mikot tengan ni Tuhan. Aso Tatapat bitua ko, oy Tuhan, itabod sa babi kabituahan, itinapogi. Dadi zona da bitua, ititak ngamis mambayang sikoy, mazada pasandat di Espiritu no, dadi tingavi megam hobo matu, may dadadi day tingavi naman tok nagay, di tinan, za, di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpudan iman patubusay sida. Nasaga ko zoda siminwang day kondasan daw. Minangano sida daloti. Minanak daw punong katawadan ngavi. Minangakib di pinapatak di na makikiiyang abi daw mos bos. Ono iti sabi ko pangakan na diti. Tu itinay-tinan ko ipatakan may montok dezo. Idlahan megadi untuk napungoh imakan bin sesedap. Nano disdes saban. Abidsan po da minanak na panang katawadan ngapi. Pinatangak disdoi dan makiki iyang abidaw mos-mos. Ono iti, sabi ko, Panginoon naman tanditi. Do itines saban di ko, iza di batas kababago maaso ko puson, ipatunguan may mantok Diyoso o mantok tagumo, mantok di kapahiyangan na daw sa ngapi. May na itidadikan naman dugo. Ikatapatan taham lati na kutumazan. Papabal si Koyo kinapatason mo oy Tuhan. Mapapatahan ng pinatugaran. Isomikot ko bago. Itinapogi, damasas kay malamay di kan naman di kinabatasan o kinatungagan daw. Patangkan sa diyaw Tuhan, ilaw tinok posisyon o misaban nak pumosisyon. Manakdok pa ng katawadan ngapi, doon ngitan si kayo diyaw nakpadan da dumbangan no o manumpuan da diyaw. O dukazes kadas mambayang, damagi da di tinanam sa di Kristus o timong si kanadadad iso maza di Espiritu tabi ituwa. Ano may Tuhan ni Ecclesiano paintangkap, patatangkap di pamagunan. Ang mabitanan sida dari kapanuan na tawad sa kaday. Sungabihan, biyang pa di Francis Pope Dagay, John Bishop Dagay, sabi di Father Ngavi. Ano man ang kita pinangavi Dagay, ino ako daw pinikahan sanan di katungagan, sabi inapatay, itkosyanan no. Tayo mo na ziyo din nabaw na vos no. Kasi na nagkasabi abis mambayang sikoy, nabiyang pa di hahangan tabito a Mary, tinanik na ingan, Sancti Joseph Savo de Sido, nabiyang pa di apostol tang bito sabi abis Sancti, inakapapon sikaw di di po umpus di umulan ngavi, kanos kinadarik vos yan, na dumadi, na sumpit mungkus ngavi, na kaposizon slajul, ang mga zo mambantok diyaw, maza di tanak no, Jesus Christus. Maza di sido, yampay di sido, omid di sido. O kinengan tamatabakas,
ini kepisan di Espiritu tabitua, sabi kabantugan ng kamantangan nga diyaw no, montok so hihinay, ay so kapuson. Amen. Dadi panudi mamasi, naug mazadak pengyaan poin kinengan, kata maz ko'y dumambos. Pagkawasan sekoy Tuhan sumambayang sekoy, damantad patidikit talat, katawad na damanak na pibabasan, itanaw nga pinakay, damasa di sa kaday na kosyanan no, panggabas si kanada tumay mo damantad dosa, ang pentampasi mantad sa pamikosan ginabo, damasa sekoy pangandad, di kahansan na nabituahan, ang likay katan di mamasi sa Jesus Kristus. O Tuhan Jesus Kristus, ibinabos di Apostle nga vino. Pibabasan timponan ko diyazu, pibabasan ko takon ko diyazu. Kanaintong, dodoso nga pinagay, nga na di katumbazan di Ecclesiano. Om katawad na damanak na sida, da pibabasan ng pisan, ikatunudan may bahizab no, imamama siya mamalinta mantok sa hihinayat ay soko puson. Ipibabasan ni Tuhan, may pa diyazu tumay mo? Kana magitatak di tanda daw pibabasan. Domba di kindoina, Hidup padiloso kami di pemuda, Kosianay nagay, domba di kindoingan, menghidup padiloso kami di pemuda, Kosianay nagay, domba di kindoingan, menghidup padiloso kami di pemuda, Tuhan sikoy do pibabasan. Intangay, idomba di kinengan. Intangay sido, imangido di dos ngavi di pemagunan.
Obituan sentam oho dan dimakan min sesedap di domba. Jesus Isu ang ginabo ko, sosongyan sonopo kasamudao. Ni Jesus pinatay sebab dogo, Yapai ko tumbal sa notoy mono. Itinoni ng buong sa aku, Toy mono sa biyabi ko. Songyando toy moto kawiti, I Kristus tong soto isori. Matako lagay dota daw niti, o akanong lagay doti kita daw. Iyonong kami o kaasansa, kung potuhi dono ginagosa. Itinoni ng tuong sa ako, ko'y mono sa biyabi ko. Songyando
mono sabi abiko Sogyando toy moto kowiti Di Kristus som sotong ko isoni Tatako nagay dota dawiti O akano nagay doti kita daw Iyong ngami o kaasansa O potuhino no inabusa Itinotinan kuwang sa ako Ko'y mono sabi abiko Songyando to'y moto kowiti Di Kristus som sotong ko isoni Jesus pahapasong abisikoy Mantat kami do kalahatan Rotumbasan dagay pogyotonon Do kapadan ni do tumanudyaw Itinotinan kuwang sa ako Ko'y mono sabi abiko Sogyando to'y moto kowiti Di Kristus som sotong ko isoni Di Jesus insuang ginawa ko Sosogyan sonoko kasabudao Di Jesus minatay sebab dogon Yapay ko tumbasan otoy mono Itinotinan kuwang sa ako Ko'y mono sabi abiko Sogyando to'y moto kowiti Di Kristus som sotong ko isoni Kanong sumambayang. Natagak miyampay di tititak nga bitabitua, o duka sa sikay da makinsiyan niya Tuhan, lamiaga da maza di kinapatazan ni tanak no, nakapagawit kadagay da humansan, muntok nuno, ikatumazan sa, ingkano da maza di kinatungagan daw, mamuan ka na dadagay da nambaw kumamahaw, maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Tabinay ko nga vi, ikaw ko po do namot, makinungaw diti duvo no kapayhan, makapas po kapayhan iti, o tuyang gusto ko sumbayang di sambayang do Sancti Joseph.
Pra-pendaftaran atas talian bagi Misa Gereja St. Michael Pinampang. Pra-pendaftaran umat untuk menghadiri Misa Gereja di St. Michael Pinampang boleh dibuat melalui atas talian online. Kupon digital akan diberikan kepada umat melalui WhatsApp. Sila maklum, tarik tutup pendaftaran adalah pada setiap hari Jumat jam 12 tengah hari. Mohon kerjasama semua umat untuk mendaftarkan diri sebelum tarik tutup ini. Drive-thru communion di Gereja St. Michael Pinampang dijalankan pada setiap Ahad. Laluan dibuka pada jam 12 tengah hari ini sehingga 12.30 menit. Terbuka hanya untuk umat di Paroki Pinampang sahaja yang telah mengikuti misa live streaming penuh. Tidak ada kekangan had umur. Umat tidak dibenarkan turun dari kereta dan harus mengikuti arahan warden gereja semasa beratur di laluan drive-thru untuk menerima komuni. Sila berdiri, terima kasih. Sembahyang di Sankta Joseph. Sawabi kotobian gugumombe di menobus. Sabo di hangai tebi tua Mary. Dodiau binatak di kenaingan. Itanak tentoy sa ondaw. Dodiau binhansan di Mary. Ikatumazan daw. Biyampay diyaw. Nadani i Kristus na tuhun. Tebi tua Joseph. Doi dagay penogi, pagkitanay diyaw sundi do sanghun tama. Mabito sikoy ng lahan ng posisyon. Pagkianway sikoy ng grasya. Kabinsyanan om sinyo. Mamumuhigay sikoy mantad patitikid talat. Amen. Ituhan miyampay Diyosu. Om miyampay sundubano. Ikinengan tabakas, membalakat na Diyosu, itama, amitanak, ami Espiritu tabi itwa. Amen. Ugat no, ang pabalo no, iabal tabas si di Tuhan. Patawadan dahil kinaingan. Pinoy nga iaga so kuasa iupanaw binangutot tumun Pinoy kogi Jesus di mononobus Domino ibang toko seasons laju Kasaan, kasaan Ko'y sanan papasok Kasaan, kasaan Musikong gawino Ano mo'y nagtama Mantat ko omyan Di Jesus itanak kau do isono Ito ginabaan Tuhan Pinoy ngan Ko'y sana ni Omo tumbasaan Ko'y politiko posisyon sa June Matado di gulong do nakadandi Kasaan, kasaan Ko'y sanang papasok Kasaan, kasaan, musikong